anɔpɛ enura anyime ana Nana Addo Akufo-Addo e kan say sisia eye land borders no ye bi ni nyina ti ene efi no anyimra ba bi na anɔpɛ de anije na ana manfo a ewo elibo border sene ya woka no omo ani age papa ibe twem wo ha anɔpɛ de ye ni je kese pa e de ma omo a omo elibo border nkankan ne omo a omo digwa e wo ha sei na womo anya kwan awuram ya tese binom adina Akoma entry any all that yeni nkomo anɔpɛ de ye duru border ho no ye kura ye tumi awuram atra border ye Ghana border ye ya ben ye Ivory Coast border ye duru border ho de ye hu se bibisa ekoso na se obi twem ya kase ye mane nko ana se obi twem Ghana border de a se me no kase de akonyaba no ekoso ewo ha se no ya see the other side Ivory Coast Ivory Coast for any border no si etu na mo say be kwa kudu ho na ebia ya ni panyifo ba ko na mienu atumi akasa ya share Ghana phobia Akoma FM ya ko mo nchen ni etumi bi so mo ne apotia ekoso ewo Ivory Coast ya anopai me ka che so mo border de no de o mo mie no moko eba ni bi ewo hasia ye fese me mo edi komo okay maye no mo nkasa pato ne nkasa mame hello yeah mini anete say pato na adom na mo so nyame adom how often na moko border no so na bia ya bie etem say so in fact the no mo bi the pa Akoma FM. Okay, for video amuche libo. Okay. The plan mo aba wuro won sama wo bebre ko baba ti ko du wasad wa no mama yanko mama ti no so mo de no mo nyam ye Côte d'Ivoire for na mama anko da bi o ma san o mo so mo nyam de ta no so me bi o mo de no na all this while na ebinom efam fichire ni ade wura mu ko ente sa Akoma FM. Ma sana me sama chi akofu ti ya dem pempen fu do ya fa wa bla Ghana ya tuma ya de na omo di akona ba ekokodu e bro ma san ya no ya ne nti ase nti mo ntwa mo de wo djuma me for video a wo hwe Ghana Togo Côte d'Ivoire yam border no so nti mumu wo elibo enya sa batana nti elibo no mu wura Côte d'Ivoire na se Côte d'Ivoire on no omo so omo de no mo ma kwan ma mu wura mu no once ya no bo show in so ai tana no to wan ese be be jande mi na Ghana border ya ma wura mama ko Côte d'Ivoire ibi ko Akoma FM. Don't say that the more time and since maybe on the inside there, yes, I'm going to time on the first and they'll be able to in a phone. Now, na almost on baby omo de enda ben almost on the 1st of April. Yes. And the free sabre akosi first day omo ma mo kwa ma mo nwura me therefore yaduma call live Ghana Côte d'Ivoire your border no so libo your reporter Nana Boadi e wo ho ye ne residents kasa after Ghana ye bie ye de enra by the president and then Ghana phobia Côte d'Ivoire for no say there be omo kwa omo nwuram na it is say amoba den ni amu kan say omo ba be report so ama Ghana for mpanyifo na wo ha na say metime bibi e de afa ho a omotinya bibi e de afa ho enti sa pa de a anopai Ghana fo ankasa omo ko Ivory Coast no de omo du ho na ya san omo back Ivory Coast fo no edu ho a ni omo ayi den awura mu okay ni issue a e koso ha sisi a nti Ivory Coast fo na de mo kwan ba Ghana fo no de ye ma mo kwan Dabi. Nti nipa do abodom pem no edoso a. Afina mekika no mekika ya no free wo ba afina yeso yakika akwakodu border ho ne yehu ne air force support ewo Ivory Coast border. Oh okay. Okay. Mate ma yenjao na bibia ni a afoforo why bi on person mo kasa ye betimi na o ma di nkomo. Okay. Ma me ba ko wo ha no no afina o ye mbisa no so Ghana border ho. Ebia ye de ya ko yeso nchofo na edu ho ma ha yo mo ma ye wu amu.
ono akoye timamune no oduru border Ghana border ho na etene say nti woni ni nkomo mame yeah menu aba na te say If I you now, sir. Adom u kwa kofa ne ma na nka wo ko Akoma FM. Togo aye wa Cote d'Ivoire ho na ate Make a show. See, I'll put a little bit of a chocolate. No, Cote d'Ivoire. ana o ko as Ghana ni nti o mse say I'm do border, Nana. And I pay them for away and Casa. I want to say that I come here and I must be about that. And the government can have Japan. And we buy no, we would have no movie time and may find. And I'm saying, may come away. And I'm saying, may cost, and I'm saying, I may say, may come to one of them. And also, be some BM saying, Sampa, may come to one of them. Akoma FM. Let me say, someone say, you're be about that, not a star, you're be about that. Okay, and I said, the other a final down. The one the Mokan. I don't know my new shake of food, they say. Ya fanya omo ko duba fote omo monko bari mi tuwo ni asa omo ni mi kakra nti mi duru wa e bia so mama wura mu dia I don't know Ghana wura mu dia na ma sama cha kofa koko ni chese mo omo main road no e da ho na omo block ma mo koko mu amutimi fa so ya function ma no so na ya tradition ko ma function the Ghana border na no mo bisa o se nti wo kosa but first no mo kwa na nka omo yamodai bajo se first na aban Nana Addo emie no na nka mu twam a omo gimu bibi ana dabi omo yan hu se omo o se first no na omo gimu bibi na Nana Addo nya mie no la onda omo ma hu ntwam kura omo nje she me ye fa nsuo so okay Matemini aba meda wase na nobody on pay my na etiefo ase devo video we hwe Ghana Cote d'Ivoire border ma be fa just 5 callers na yan stay essay Akoma FM. ai za border no suni nti kasa eko ni nyina ani nti mo amunim Ghana ne Togo ye share so no eni but ho kwan ne ye kama a very nice road 0322498035 0322498036 0322498037 and 0243114497 etiefo you bet me din komo kakra na extensively yakwa akohwe menhia nov yakwa akohwe menhia sa the MPP yakọ akodi nkomo ubi a ne ba a oyare autism 2-year-old and 2.5-year-old boy yede na chefo besie no animu no ewo Dutch commander na yakọ Ghana ene Elibo yes Cote d'Ivoire yes hello good morning when you good morning show yeah Kofi yes Enra mi hu show Yankofon shira wani yau kesi pa Kofi mpato original organizer na ba wana yes what you had that France